Jauh-jauh tu sa ka jam-jaman na makai cina na sulibat. Saka tu sua ka jam-jaman aurita supui na kai nuat semas imazai tua vinaikan. Imazai tua tapuru katu lima kayan imazai tua dosa puru katu dosa karam pacu dosa puru katu picu karam. Amasanita limazai tua tapuru katu wun makayan. Imazai tua ita karam pacu cura puru katu wun makaram. 出埃及记15章22节到27节，16章1节到36节。Pasuvilik taichu ciuran ni Mosi ya Israel cau-cau. Vaika kemasi tua ujiji la lavek. Sematua sarera i pasa sor. Pai maka tiruanga tiamajua vaika maka sarera. Lakwa ini ka jumuma ketua zalum tekeren. Jemadung tiamaju i mara. Lakwa zalum izwa adil ini ka makaya tekeren. Manasika masa mawa naicua sini paka i mara tuazwa kajunangan. Manu kaduduan ti Mosi noa ta'ala-alam. Sa kibada tiamaju. Amaya tutsu anema ta tekeren imaza ayah. Pai ti Mosi kemasi warunga ki ong toa cemas. Manu papasunan ti maju noa cemas toa ita kasyu. Pai arapen ni maju sa vuluan na pasa toa zalum. Saka makayanga tekeren azwa zalum. Cemas penene toa kakutan ni zwa. Sa kiringau uta tiaya maju. Ivuin tia maju noa cemas. No na kiparai ngemu na pauri ta nuaken. Pasusu toa ku pinakan nangwa. Pasusu toa ku pajajekat. Inika uriku patavungan. Mun toa marka saituan aku sini patavung toa seiti putu. Tiaken mavana ro papa nangwa dan numun cemas ayai. Pitai vril tuazwa manches jamaju sema irim. Azwa izwa za tadan mata tapuru katu dosa. Izwa uta akasyu abar pitua puru. Pai seman tapau jamaju ilavyavin tua tadan. Piwai ka Israel cau-cau kemasi irim. Pai ka sika tapuru katu lima adau toa sika dosa ilas toa binaikan niamaju kemasi iti putu. Jemalung tiamaju toa zwa i Sinai sarera. Wechikadan toa i irim katoa i Sinai. Ka izwa tiamaju i sarera. Kaduduan ti Mosi katiyarun nyamaju. Maya tutsu tanangwa pinapatsa yamen noa cemas iti putu. Ka iti putu ananamen izwana na butu la nia kanen maringuringul. Izwa uta zuma akakanen nia sika betu. Lakwa pai no curi namen na pasat sarera. Urinu sulai na papatsai ayah. Ivuin ti Mosi noa cemas. Uriku papu tukuzen mun kemasi karvarvan. Saka Israel cau-cau uri pi adawa mara petua kuret tua kanen ita adaw. Saka uri paka taicua kena kiringau tiaya maju. Kikelang tuki uri pasusu tia maju tuaku pajajekat aki ini. Au no sikaun maadaw tua pinaka pintulan ki mara petia maju pajere tua uri kanen dosa adaw ayah. Manasika ivu ni Mosi kati yaron Israel cau-cau. Tutsua vengin uri kemelang muntu semasa na cimir dan numu na kemasi iti putu. Saka no kadaman uri patsu nemu tua katiriguan na pisur nuat semas na remandanga
di maju tuano sini kadudu akai saka no madudumu di maju pauli danu kadudu duan ayatwa tiamen pasusu suamen sakamaya tua sini pajajika teni maju aya ibu uta ti moshi no jemat uri pagagawa nemung nuat semas tua vutul no kajama-jaman uri pagagawa nemung tua uri nu shika betu pang ayatwa na remanda ti maju tua nu sini kadudu kai saka pai no ngarenjeng mun danwamen semasa no kadudu na pa urid ayain ibuin ti yaron ni moshi epu ta'alalan mapolat pasa ti ayaw to semas ayatwa na remanta semas toa sini kadudu kai nya maju aya pai ka ibivu ti aron toa ta'alalan patsung tia maju pasa carera sa patsung toa kadiriguan na zazar no semas itu erpos manu ibu semas temoshi na remandakan tua sini kadudu kai no Israel cau saka ibu anga tia maju no masurusurem anga uri pagagawan tia maju tua butul no kajama-jaman uri pawayan tia maju tua uri shikabetu pang saka aichua uri si kelangan nya maju tua tiaken amana cemas saka cemas akan nya maju aya ka pasa masura manga manci zazwa liao rawaca macuciura ichi ya ayam pai mapasar mapa urida kinai zonan nya maju tua kinariau noa marka ayam au ka kajama-jama nanga paramu radek maka paringun toa kinai zonan nia maju manu ka majerena wazwa radek mapasuni carara kazwa nakiparo sulat ka kedikedian na akia nema ka patsuna Israel cau akia nemaicu ayat ya maju amar aivivu ayatwa ini ka kemelan tuki nema pa urid pai ibuin tia maju ni moshi acu mavan sini papu tukez tanumu noa semas na ibu semas tu makayamu na marap macicidil tua uri nu kanen au nu macidil cau pa cencenga dosa tintingan na arapen ayain pai pasusu Israel cau tua sini pajajeka ta marap izwa amarapa pakariau azuma marapa pakakedi manu ka tintingan nya maju inarap azwa na pakariau inika na pasaribat ana pakakedi amarap inika na sekedi pai inarap noa macisidil cenceng ta urikan ni maju pajajekatin uta tia maju ni moshi maya puciza anu tukez patenu tiau ayain dakwa izwa za inika na kiranda toa kai ni moshi puciza pakakedi manu ka malia inatuitu vianga azwa tiza pai sasu anga ki azal manasika makina mali ti moshi taya maju tu ada wanga pajama marka ta'ala na mara putua uri kanen ni maju tuan zwa adau au no liawawa wanga adau midirenau azwa kakanen ikajunangan no sipakaun ma adau mara putia maju tua uri kanen dosa adau sepata tintingan azwa inara punya maju sipa semara wanga temoshi noa marka namasang buru-burungan tua ta'ala-alan au palaruain tia maju ni moshi amaya tutsu nutiau mavana pineneta semamparawat senua semasa
si sekezan adau saka tucu adau sapau kesau remain tuanu warung sanu putiza tuanu nu kanen nu tiao naya pajajeka ta cemas ayati mosi pai kirain tia maju tua sini pajajeka ti mosi ya putiza tua uri kanen nu tiao azwa tinauran nya maju kakanen inika inatuwi inika nasasu ibu ti mosi tucu adau kanu tuanu pinadire tua urinu kanen tucu adau ayat tua aichu tucu adau namasan nua semasa si sekezan adau saka ini kamu na uri jemumak isasau tua urinu kanen nuka kedri aichu anu syarapan tuanu kanen unma adau no sipaka pitu mawana si sekezan adau saka nekano anema anu rapen ayaim ka sipaka pitu waika sakamaya azwa ki mapida acau-cawa kimin tua no kanen lakwa inika na demuma ketua hanema pai iwin timoshi no cemas akwazwa kamaya nemuna inika kiparain tua kupajajeka dapat tucu kelangu tu tiaken mana cemas tiaken ana penene tuanu si sekezan adau saka mabanai cu aku sinika selain tu mara pemu nu sipaka unma adau tua uri nu kanen dosa adau saka no sipaka pitu adau kumali atima ki tuma anga sakamaya maya baika semainu aya manasika no sipaka pitu adau neka no anema anu sensengan semke sakamaya Israel cau-cau pai papungadanan nazwa kakanen no Israel cau-cau apaka mana kina kemdamdan nazwa mana mara vetsera ya talayan no saruruma latsen sangwangwa maro panganga dinaru dinaudan tua arua alu tainang ibu ti mosi na pajajeka cemas tu mara picin pakakedi tua mana uri ta sipapatsun tua ta teveri tua sikelangan niamaju tukianma sini papu tuker noa cemas ta nutin ka cucuren itin ni maju kemasi iti putu ka i cerera nana nitin aya pai ibuin uta ti yaron ni mosi padiru tua dirung tu ita sasu pizwai dosa cincingan mana sasu pasazwai itua kakaizwan no cemas sazwa urita sipapatsun tuata teveri ayaim sini pajajeka te mosi no cemas pina susu penulat ni aron pinasa te ayau uta tua rangian no cemas azwa pinizwa tua mana dirum sepata puluhan sabila Israel cau-cau kemakan tua mana pada dimalung dia maju i kanan sa taluzonga supu noa ita cincing tazwa ki maru dosa puluha cincingan tucu aicu kai noa cemas satu suaka zaman sini pupatarwan tianutem 正确的历史诠释。我们看到以色列人经历死灾和过红海的神迹后，接下来就是一连串的抱怨。摩西跟亚伦好像带着豪华观光团一样，一旦有什么招待不周的地方，就面对一连串的客诉和负评。以色列人完全不觉得
他们只不过是逃亡的难民而已。今日无论是想逃离集权统治的北韩人，或是想逃离战祸的乌克兰人和叙利亚人，我们都可以看到那些难民的艰辛。不少人甚至在半路就不知倒地了。只有这群有上帝当靠山的以色列难民，气焰却如此嚣张。如果摩西和亚伦这两位领导者确实有疏失，或以色列人提出的是建设性的建议，也许还可以接受。偏偏他们的抱怨都是颠倒是非，明明在埃及是奴隶身份，非但三餐不得温饱，生命还受威胁。如今他们却说在埃及时可以围着肉锅吃得饱饱的。难道他们是饿到记忆错乱，以为自己在埃及是主人而不是奴隶吗？这是一个自媒体的年代，每个人都将自制影像上传网路，就成为一个媒体，甚至还能透过公关公司买赞或粉丝，让自己在一夜之间成为百万网红，拥有高声量，进而影响舆论。因此我们更需要有媒体识读的能力，懂得搜寻查证讯息，而不是被这类错误的讯息和错误的历史诠释影响，以致失去我们对未来的判断。是那样读出该咱们正确的历史诠释。sa读出是apuro dan utin imazai tua unma purua tapuru katu unma kayan imazai tua tirua karan amaya tucu dan nangwa apina patsayamen noa semas iti putu ka iti putu ananamen izwana na vutulania kanen malingulingun izwa uta azuma kakanen anyasika betu lakwa painu churinamen apasa carera urinu sulaina papacai aya aichu kainu atsemas asini pada jeka tanutin saka cicin nakwanu katina kilarai kipakin tuamana paulit asini pasamarau tayau Nuramadati nakuya no nupatsun ti nakuya amabeli da sipatsunan tayau latina nakamelang tuamana sini para luai sini pada zekat no atasman saja pa enuti saja pivarungi saja kiparai ngapa urin mana sini pada zekat tu soka zaman-zaman tanuti nama podat latina nakamelang apa na uridan apatsun akilarai ayakan apa semarau canci nama polat apa popisur canci nama polat sakatu soka zaman-zaman asini pakini menemutian itu 对我来说神迹有什么意义？我经历过哪些神迹？经历神迹之后我的生活有怎样的改变？ Sinaya tu soka zaman-zaman latina na pulingalingau kemelang agamalo akinum ayakan apa semarau saka kainuri 主上帝，你是行神迹奇事的上主，感谢你愿意彰显神迹，让我知道你与我同在。求你也帮助我有具体的行动来回应你的恩典记号。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu soka zaman-zaman nama kai tina misa selang sumupu kilaroi tu amana pazazeka tenuata semat latina na penaulidana kiparai menaulidana masarwa ngata tu atia semas maya sepapu varun tayau kasarui sakamaya tu atia semas ayakana papupisuri tanutin sakatusu aichata sinupu akai nu semas paulida rado arabat para mekenu izwa ini kana padia ku sini supuan lamunana pazeka tanga ayakana pasamarau saka mali-mali latina na suliva 督促大家平安